Ka Office Assistant Commissioner of Food Safety East KHASI Hills District Hinegasngi, kala Pynlong ya ka program Jinghikai Halor kapang food poisoning and fortification hagasnong Puriang. Habaya kren kerpang bat ka DD News, urang ba asnong ka Puriang uba lotipson minsong, ulaong ba katay ka program kala ay syo ya kijing tip, bat jing smutu akabaya day ba kijing shngan, jangga bam ka di ya ki brieu bat kijing tip, bat jing siampang bat gentup syo ya ki vitamin ki bat tay hau kaw, ha ka jo kapor ka balong kamat kabaya kren bha, ha ki rinsan lat patay kubor. Habaya day bat kaniga jing shngan jo ka bam ka di, uba minsong ulaong, ba kijing bam jing di, ha ka imlang ka salang ki day banlong kilat ki badan kilat kilinti bat kijing tip syakatanat. Ha ka kalyang ka Assistant Commissioner jong ka Food Safety, kala batha ya baro kinong penyat tamasa bat kiwe ban panjing bet shwa na katanat food safety, kanang ban kiar na ka jing yangat bi ha ka bam. Sukan di kalia, liok sebun kejing pensai na i, hagwa mangi ginong ilam perkat paiba ngilayo, ji pensai kamtam hawe de tu ka plastik, tentang mani kene long viral sisa katu, amde tang mangi sini can borok, kiba Prokram itu ka mani kene, kiba borok ang ong bade ka plastik, tang bahadin bala wan itu kong pensai, mangi ginong sosnong ila smuto, ba peleng tu ka amde da ubas new, udai vitamins. Tengah sekarang balang bah, kerana kejiwan jadi kong bah, tang senang jengi, kui bagi senang rok kena suatu, kita iba kita berkamu ni kena suatu bah udah kau, ubah vitamin, udah utau kau, kumangi orang udah kau plastik.